بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وتكوفوا mdukauri dunga amdunga o to sana salamu jihan gasi tasia kusha sauzari beheme sajangu inu kabula nuwa yodoyo na usoniho ilir hadisi mbabi haramana madda washashi madaha ndani na ujali shukurie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliniferesheye mzee wa hatu Yusuf Muhammad Ali haula uhati wa dhamana mwandishi jimla wa hii parti serse hanivu ya taifa ikao usiku wa juzi le 13 utu hansi wa kirasmi dhamana wa hii parti. Lazima rimshukurie hukasi wanachama wa hii parti ngar aminiu na sir joka ya mbaba zahazizahi za kisiasa za kidhamana za parti hazingara hanamna njema itongeza wanachama wote wa hiyo parti ema dhamana hiyo parti wamabanu andu badili mndu ikaya ngabo maboto shainamna belu yaoniha kare dhamana za parti omnu wanowahe no wanachama he parti wanachama wardiwa mbia wataham baba yake dhamana ema dhamana he parti waladhimuke washindane naye waelewa kaa nardiri sahim baba ya baki yabo ngela zamani mfereshe yakaya yabo wanachama wakubali hawakubali za juhudi za hahi yabo ngela mfereshe yao na muombea bahati njema harumaze dhamana zinu ikao hazirenge kwa juzi ya mara saya na nidhamana nziro zimnindi yao hurwasulisha harumaze voti za 2024 samahani ila mwana makaanza nongoba lazima uje mwafikisha ya mwasulisha nimwambie wasuia kaya tilo shanga ya babanu mahala ba ani armada ho rutovurana ko juzharmatsi ihubakia kwezi na ngo juo zango hizo kaya lazima ngabaju jwamba jao ngabajo uharibanu kezo kama ngo kajibia ngajwamba kaya wala hafanya nayo yonde heli sha ema dhamana wa parti serse hutungua waelewe kanga lazima wajua huone uriruba kishene dhamana zinu yabamhuferesheyo babu waelewe ka wemlezi omuda wakane parti waelewe kaya wemlezi yode maana waelewa anule madaye uyo ngabo wanazinyambamba wa parti siwonu harola mndu wa mwini ngamo hariye eserse ko jakunda mndo ena enermeze voti so ben
ye parti serse watu wapatufu wa dhamana wa ukubalia fanya dhamana wa ukubalia stahiki haka uongo eloka ya enongo tubadili mazati enongo onde kazi dhamana ngazingarao yabonge kerenge mwambeza mhusuni shay parti serse wa kubalu kaya Yusuf Mohamed Ali dhamana zahiri parti haka uzizingara hazizingara wardiwa mika confiance Chesi esho wabusao do mkutano ule anaufanya hakaya wasante kwa wakomori wasihi hawinji ya mfumbili na wardiwa shindi wajua ukaya wanduwala waka ujideplase hakawa hada wakomori hata wabondrabo hata sha Mwenyezi Mungu tuwajibu machoni abanga upande wao karna ushindana sina wanazijana wa siasa sina ujabanu ndo shindana na wanazijana wa siasa tizamba ngamrejei wekade siasa wandu inu parti ya mwenye ya tunge hajuzi hawandu wajua siasa ba mwenye hawarenge hawatarama dhamana wote ndikoja ndoshina nao hawanyanongo watite wajuko uwamba wakumorongo mazahidi washuhudi yao ngwao nao yeserse inu lekoli likana ezibanu rirati diza lijipanga rireje harmaezi parti ndai ize parti za Komoro zo tsambalia ekaze zizihisa ze parti za Komori zo tsambalia ekaze zizihisa SRC huwa darsa chini mwongozi wa Rais Imam Ghazali Uthman lipashia maluja ya mahakume ya mjipango na mjibalio riwaswili banu yo darsa yo leson wanua kana juzi wa iranti warende hawa bifu mavutoma zibui utamro na fanjao yote je darsa ya serse ya kwezi mheshimiwa mzee wa hatu mtukufu Yusuf Mohamed Ali amhuferesheyo nilimwambia ya ranso na zinyambamba wa uwa babuha shasi wana wa serse lihu amini liwafikika hardi tena ye makati yanu wende homme du terrain kwezi abangoju kanda towe nazinye guno atowe wawandu wa eshue wawandu wa desespere wawandu boko habasainu watorende ha kwinashi lazima ngajua hata wakawa watambiha wakoza e demonstration de force yafanyiwa na exerce juzi kwezi watukufu upande huo yode madahandani arishi yao wananyamba wao shala dima riwa mbio kaya kamnauri tahasi hakasingari mjuwao ni kamnao shinda mbenikeleso hakaya ikane parti serse inu likoli ya kamili umwambeni heno wakati ukaya sulumisha mina mwenye baraka za swali himroju shay e conviction ya hangu ne parti ya hangu ke jansonga na zulu na mbaka ya mdungo Raoul de la Pierre non baki hazini si ambia kaya mvoti e mwanda shongali mhaji bawondo e parti ya mbari mvoti ontoa hazini hizo ndo sha abra mnakao amini kanga mina leader ngamina manda moko yeye ngena vision ngena fikira yartarma palasio la siasa risoma Mwenyezi Mungu wasulisha abonge bahati njema zuki watu Yusuf Mohamed Ali Mwenyezi Mungu wasulisha na exama nziro tena wanikiwa wenu kainu exama nziro
shauti kan harara banga sodungoni maho sona chama heserse ngare jo himilia ngare jo hujafu na ngelazimu ujihad ani wafilihe neza he parti urencho na ngo atiti oho na parti wandrabo walumu mabavuni banu bemba biyo ngare jo gere siwasai imadabili ngamnogose halis kahuishanga bwana mukaya azana fanya mahakuma na mingabi nguvumbua telefoni nguvumbua universite nguvumbua maarufu nguvumbua depare nguvumbua mishahara nguvumbua ani mwatongowaza ni wauzise wana siasa wao bawafanya diza inawarambieza hao na warambie wao hizo wafanya diza nwariwazize ni dini wambie wana siasa wakaya mwa siasa yo ujiwaza hazitendwa bila ya siasa ndiyo sikana dhamana tifanjao haka hindi innama asudul fata ma qad hasala innama asudul fata ma qad hasala asuliamu ndizo mnafanya mwadoni mwa dinu wanzama uzinu makali maadisi na mnainuka la taqul aswilan wa faswilan innama aswidul fata ma qad haswala mukana makaya mabahangudobi nyabahangudobi muhatu mramba mimru fulani tifanjao baheka si serse ngardo defende eze œuvre za fanyi wani rahisi hakaya hizo hazifanya aborlodi mwani mwa ekadu sawandumu wano juhe kama jukaurabi hanu arabihe ekanga jukauta hapanganyile wabu wanjo mbani no atahewa njiye shekaden sinu karjazalo manga rizalo abantu rimweshini ngariju wao ye juzi mkaje ye juziri kaje ye leonga sije kana ukubalije ribamba bano ni mabuni ya ola ya jariba bebano waloramba minyanya ngadomo shelezizani bali mkana diza ye timu ifanya muzulebwe yo tarehe kuu lazima ndio yamozo kweli akayo no mahuzale kafunelebwe lazima zama abanga ngarjo mwambiani ngarjo mweshelezizani kartumia mshahara yo bila lazima mwambieni rimweshelezeni ye nyimba mrishangaza leo nyondo makana yezijuzi wakajuma umia mshahara na vya zamani za karongo za hija ye tikaja kana bije azalina ngu 2016 atabanu karja saidi wa HBJT yende namna makara balabanu juzi makana dhamana halafu ndorto mratsini mwanze muhadai wanashe watu sisi karna ukubali karna ujoudaza yani ridoisha mabundi wajewa ndo hadai wanarazaya no wanashe watu karna ujokubali kana wezo il faut rechirezize rambi wanashe watu kwa rila hule wanduanua kabanu watimi biensinu warende wa mezi warende mafukara warihuzu wauzulebwe leo ngwanzoke ngwandwari nikeleso alafu buhe wandwari ngwambao pare ngardo zamba ritia pare mfanya diza na amezu mafanya ikazali hamba kaya yende asongeza leo wanduwa za ulimwankodeni yabo kajamanrabo akabanu rikabanu ustarabu wache kina konti zinuazi tabanu raisazali enamjua mfe ya universite wakama opozon siku waireme no haitia abasa kwa hundo faida enamjua mfe ye portable ebe handae namjua mfe
SMPCF ani Comor Telecom na SMPCF mashirika mali yala badala ya ungu ya kraye namjiwa mfe abongena ransi hizo ebanu ngamfikiruka ya siasa ramba hindi hanga tungwa zao mlizo kweli ina mtunambia nini zimafanya mtunambia ngamono haya 2016 ataba sainu kada hunda HBJT babanu izo foreign ku eni mukauri liba hamisada na huza passport mori liba emalia komori ikaunjanda abonge solo hamba na nimwe koza ngamdoka wallahi alazim ema andu wa siasa wajada yao kaundu wa siasa alokuyumenezi leo wallahi alazim ngwakubaliu ngwaramu wao ukawaishwe kwa tinabo vira wakomoro wasawaelewa kaya yembulo na nzi ya obesentinu ya ijuse ulomo faka hujusa bahati ya hao ngwaramu wao kazali kwa ukubaliwa hadanga ya ribarwani madali sufu Muhammad Tindobi wanuboko wasate jawesa toma yabonge ngamdoka jumuko za sangarjo hamba zifanyi hao ngarjo hamba zifanyi hao mfanya diza mkaurili basi to ekonomiki komunikana na bije ebije tsalera komorke chuzwe rendwa mkana diza waja vyo banu za mishahara mkana diza waja jet privé bala valizi za pesa ya Jabet Salama mkana diza waja 20 miliards za hefo sauti mkana diza waja projet bita mapesa ya pia mkana diza operation reali mkana diza namrambie nyinyi namreti mtandana bezo rafanya namrambezo mafanya namrambezo mafanya mkana diza ya rele kila suite karna humbani nafasi mrejeza maomezi na mambe hata na mrawe hata karna humbani nafasi karna humbuli ni mhadayo wanashe watu ngarto mweleza niwo ngarto wambia nyimba ni wandu hindi mwanzo mri hadayo leo ni wandu hindi amo upande huo wanazijindua parti za masansanizo haringo kinyumene ezi azalingu samarata ja ngarambao uzurafanya namrambie uzumafanya izumakorenda zamali zatu umweli marufu mwivumbua akaiwa ilange waho hamaliza kumori ningamso vumbua babao la msanga ya ohane mashinwa zumaliza he mashinwa zumaliza kumori bahi mdozani sa mwetawaboshoni kana ujo humbani nafasi rani rona zinyamba mbamba warumaru mwezerezo banu karna wana nafasi kagasna mu hauka hindi inma aslul fata ma qad hasala wenzati lungo jule tafsiri yabo wasako na kuelewa kwezi wode na madam titu abilina kana ni mvriza banu ame kabanu wa kumori wa buhemato ngao nao haina mdaka farata ya shumnyanya hata ya jahunu itoro jende hala kansonda na kanta na mdenti mtiradai na mdenti mtiradai na ngamna mondabu wa watu na zinawili za ukawaje komori na watoka halo jihadaya chenu eluna na wili ngujo watu namna huna zina wili wajoke hora makakartu henda ngabo jao amna mna hadisi ba
nandoni mmeshe Nurdin Mbai na wanu wahe na rabarikishe kumori nambe siasa kefanywa ni mndu adingoni. Siasa yokefanyiwa ni mndu adingoni. Juzi chende sikabala Hadaudu Halifa anparsawana ajansi yae hamanzuna wene Nurdin Mbai nena mwone bange ba Haitene Nurdin Mbai hanyamiza ngotonondo adingoni. Hanyamiza hata tabia mahafidhu kama mdogo wa Swahili. Mnaanza kufanya siasa kama adingoni. Ani ngaanza kufanya siasa Nguro Idrisi. Hata Jonwana atama besibara fikiri ile jeshi ya Jawli Mrangi hanyamiza. Najua mikono mhono wao Nurdin Mbai ne uhunda tundu hindi. Tundu hindi kauni komono. Mndu anaanza kufanya siasa. Bahi tirohane na timiza ya jani ninda jei. Sumru hamba Daudu katala kilo mangu watu jere jema. Hakabala hindi. Yeye nguji hakabala ngina wanachukompra manani. Habala ngidi kwa mangu kwa fungwa. Wendo Nurdin Mbai. Wendo. Siasa kefanywa hama kahari. Siasa kefanywa mndu adingoni. Yo wasiwa mnikoni. Yowanajera mwanzo mjia siasa basa inukaya. Siasa kekiri undwa dingoni ikeja hana siasa bebo mahafidhu wa mwamba kaya mlewevu siasa undwa dingoni yoke heya keja heya asina sibanu ngamrila peza wakati winji karona wanrosu wa para shaheri uwa mwana la peza yabo mjuja kumpara habisi jenu katana baga gamjibu wanajinu ntuwa kalkule shama ndo mabenu kaya nimelezenu kaya siasa kena undwa dingoni nonyi wandwa dingoni bo maafi wandu mawapuaje hunafanya kongrea wala undwa dingoni ona wana undwa dingoni tsoma kaya tonyamiza timamita le merde bo Daudu Hello. No. Kwezi tukiama ngezi kanani wamenukaya na mjipange ba rahaka mjawaswili ngani wanazijana wa siasa kamtujua siasa icho hindi na mwishevu mbula wanzo muifanye na unadingoni mna ngubu na kanani mweniseni mbawia abonge koza tukufu na rejana mweze mada muhimu za hansi watukufu imada mkodo leze voti zijao le voti zijao au kaya wakumoni ngoma zahidi waonao zifanyishi hao wapangao kwezi rishia mivanya minji minyanya minji ushi mwinji alhamdulillah zuradomo biani zwaswili ezevotinga zirelwao wala kama kana huenda wasanga utayari ngwajenda na maze vote alhamdulillah ajorelwa ngwajokaya wajokaya abola dhimari makinyisho ko mori kazlanda mwadoishia ila minyanya abasar zambao simwambiani tuzila ukaya ngabo parti kinyumenezi wenda umbio wanzao harize parti shangiro yezi wawanike uguvernori halafu wasutene na Isa Zali yenyi wandu mji aminuka mnaoshinda mhunda kosio kamnaoshinda mfanye kampani hata kamtina nzikari mdi mhadaye parti ze partizatu kaya harizwanike uguvernori
abane kampani yose ifanyiwa amambioni baraba sensu do komora tukaza one kampani yose ifanyiwa haina parti ya siasa yose ijipanga abahangeli ndawe 2000 zavatizrelwa nini ngamtukaza kio shao lumtukaza mfanya siasa si siasa yose ifanya ngasi ma convaincu ngasi na confiance le peuple non quest ngasi na confiance le peuple nini ngamno jua mwele kaya siasa deke ze votizan isa makomoro tsingwena ngomjuwao ni namchorambia ngani yendo nini namnambia kumkana dhamana jana leo karambeze bila ezenongazali afanya ngamkozao namnambia zo mafanya ba yonizo linda orisha basaini ze diza makana dhamana diza makana dhamana namnambia zo mafanya kwes mneti baba na basaini karchoba baba karitsi wa babwa nende hana makani mafenya ni wandu masama desespere votizu sazihibwa wasarenge wajau izo alama za ufenya akabu msamjwa kamtsina bobira kamtsina wandu ngammenzobe azihibwa wangujorenga wajau izo alama za ufenya parce que kamtsina wandu sur le terrain kamtsina wandu sur le terrain kamtsina borudia bas minyanya abo toza kufu wodwana madaraka na msheleze ni bana kaze voti ya jorelo amsi serse kampanya sarifanya isa garna haruma action garna uravoti wa umana dukana nse kampanya basa sasa si hatu yo isa hisa garna haruma voti garlinda 2000 au voti garindao ya 2000 au voti amrudina rebakisha la formalite na formalite wa titre nda voti ya umana ni mtukani se kampanya baha halafu mwandi so malazo zibwa abantu ujorenga wana esprit wa titi shakar nauza mtiwambe kaya yoda na bakaya ni wana jana wa siasa hautimizi watukufu jel shukuri mara sana hamish ya muha daula rais Azal Athmani waliho wanachama wa heserse ze parti onga mhono yezi wajoni samafaka humika confiance yao nimfereshe lazima nimfereshe kabo ngwa ameni ngwa kubaliu ze vision za yabo lokase ni raisi wandu madunga na ngwa kubaliu afwan ye vision ya haho yole mana wa harmale congress la juzi ye sersoni saukaya ngwa renouveler yao confiance ya ubalia NC harmwe mahaijao kama wenzi narishi ya wajau inamna ya mkalima ani rais ya rambe secretary general waheze party zungao yezi mhono ishangiliao yezi ya Johnny Savayo kaya ngona confiance abange ngardo hubushire bahati njema nizimu ya jali entiatu basauhe zenjia njema wazidunga za ujuse tinuzi timu khairi kama wenze nizimu ya jali wandu wahima hashari kwa hanza
wahumenye wa tebal bayara mentinu Mwenyezi Mungu ngujortishao kama wende Mwenyezi Mungu ajalie za azma jema zao za fikra jema zao wando zirana mentinu zikamilhe khair inshallah taala وهذا هاي متكوف abonge jakanda nkemle sasa nibirle mbabi wana nukutowao nangardona na husoniho akawanu abasarza mbao rvano biani kwa ne train seipata abonge lazima ngarzudo na nadi leshelezana abonge ngardota ha ni wandu mlo kinyume na si na manusorami mbabi nzo mwafanya juzi mwakana mahakume ya ezi na mnambie mbabi bayone baraba sa unoka to bila yerilanda yenga sinda engara mbo mgure nenda zone ze barna majir zilina habasa inu jerdo zambar manezani tandi sahazi nga joti mwara kaban joje imani seni sheisabu shahwana jana wa hundaze emisada wa jirume wasfibu watusibu ngejoy sana kabano mjana mwambiani nzamba ukreation d'emploi mjana mwilizani haraka bana ngarujarumoni seni ze hazi jimla za fanya harame masiwa yerika ndaenga sindanga na nenda ze hazi zo joy haraka bana ili jerumoni seni limwelezeni wenza roho ngwajoelewa shawala Mwenyezi Mungu aramakaye nini ngabandu ikaongoona muiyo kwa tufikiri heniyo hiyo ngona mashishio kwa tufikiri hizo ishi yao mashishio yao kwa tuishi yani kwa tuishi hayo ngona macho kwa tuona hayo ngona mio kwa tufikiri heniyo hiyo Mwenyezi Mungu wandu wao hum kal an'am wanwao hamazinyama bal hum adallu hata Mwenyezi Mungu haona hamabo aniyezinyama hazi dhalilisha wawaziro hana zinyama abonge swanduru jo aya hiyo ni tafsiri ya hayo ni biti Mwenyezi Mungu yarenika sisi do wandu wao ngardo fikiri hemiyo rishie hema shishio riwone hema to Mungu yarenika erilanda engasinda juzirikaje leungasije riangalego hari yabori decide showalona emiyo to fikiri hiyo wala mashishio to ishia hayo wala mato tuona hayo Mwenyezi Mungu reponeshari ba wandu wao waumbwa nanga ukomori banu bahamni subutama yao mongoni mwao da wandu ari wandu kari ngware mawazali leo riwauzi sikaeja naje leoje wandu wao walona miyo to fikiri hemiyo ila walona mashishio to ishia hayo walona mato tuona zao hem zile mato yaonao shamba uzimrajina hum kal an'am wandu hamazinyama wal billah bal hum adallu hatawadhiru hanazinyama ile wanabako wakati wandu hamanda wao kisema na rojere wajibu akabu ngarjinda wadhiru hanao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khair.